Special na sama to special. Yuk.
谢谢你。
Pea whakaha unu huaka. Mo whakaha e ne ngahi hawe ki he kakai. Mo hua hahiwa kia te ia, whakawiki ia, taraki kotoa e ne ngahi hawe whukai. Mo pare i huna whawhatapu. Tupu ki he ngahi toto o whekumi ki he eki e nā whiawhia. Mo whakakaukau ki he eki pia mohana māraui. Whekumi maope ki huna whawhonga. Si whanau ai palahame, ko ene se wāniki. Si whanau a se kope, ko hono lotoi. Ko ia koe eiki a hotau o kua. Ko ene whakotutu o kawe au i māmani katoa. O kune manatua maupe a ene ngahi ko inanite o tae kata. Mo ene ngahi palomesi o tō ulamata e lawi ase. Me ko inanite na ane whakahoko mo e palahame. Me tukupa na ane whakaka ki a isa ate. Koe whakawhala rawa, ko hose wahe tōru. Ko ia, ko ki mōtoru, koe mā oni oni, koe ofe ina. Ko ai o tāo, a kakai whiu ai ono. Ai manawa o wha, mai anga lelei, mai loto anga vai vai, mai anga māpuru, mai kā taki whoroa. O se tōtō whi kātaki aki pe, o se whakamoemoe aki pe. O ka pauko ki ai hata, o ko ia ia ki hata, o hange koe whakamoemoe Kristo aki mōtoru. Ke pehepe aki mōtoru. Pea ke uwhi aki, ai ngahi me anu katoa pe, ai ofa. Aia, koe no oia, koe hao. Pea tuku ke pole i mo loto, ai merino e otua. Aia, ai ui ki aki mōtoro ki ai whoki i sino pe e kapu. Pea ke mō whakawheka. Ke nofo ia o lani au pito aki mōtoro, e he wholofola ki Kristo, i he poto kotoa pe. Pea mō whiako ngaki aki, o whetokoni aki, i ngaki sāne, o lea mārie, o ngahi kiwa whakalau mārie, o kiwa mai ofa i mōloto i te eki. Pea i longa aia o mō whai i he lea e i ngāwe. Whai kotoa pē i he wafa o eki o sesu. O whakawhetaki te rotua o tamai i a te eki. Ai kau whiwhine, whakawaiwai aki mōtoro i o mō unoko o mōtoro. Pea o ngāri a kia mai. Ai kau tangata, ofa ki o mō unoko. Pea aua ngā whai anga whaka ita ki a te kinatori. Ai whānau, whai tawa ngofua ki o mō mātua i he mea katoa pe. He o plebei lahi i he eki. Koe whaukola tōru mea ai eki. Kakateu e o mōhole. Koe ahani ko whakatutu e eki, pea o tāwhia
Tamai nai ofa,
ông nhà để mẫu là cái gì ai mau đi lắm kia mẫu và là đó ai ai hát vậy nó cũng này còn là tí nào để tạo tìm hiểu tung đi mà đi gọi bỏ phạt vì anh phải tạo đi gọi ngay hát phải healthy relationship ini là một ui điều đấy và có một điều cái khác trong đầu là understanding each other phải cầu với nhau là một thế là cái một you get to know one another và nó cũng là understand với nó thì kê quá anh khắp có một đầu mày thế một lần thế chúng ta cả mắt in vào một nhìn vậy cái mà cái yên cái anh ta tạo thì tôi muốn xin một cái điều mau đi nào thì có thể understand là cái này học và người ta đã đi là mấy cái policy có ý cả rồi thì tung để hiểu ý các bạn đi về ta cái khi còn là hôm nay mẹ với người ăn faithful có sự lo về một với đôi đi là hồ kêu quá là đi mà hi nó làm gì tao đi tao nói if you say about Allah the rules of the household. Kalau orang ni akan doa, oi aku ni monokan doa, monobal. Mahu ingat kita kemuan, kemuke the rules of the household. Ulu lagi di sini kegiatan for your Spanish. Spanish di kegiatan offer di bawah. Jangan fana, kemudian kemudian kualifikasi objek penonton, langsung ini by household fana. Kaya aku tu lagi kalau fana lah lagi, kedua aku ni mafia ni, nak tahu dia ilmu. Quei che come lui è fatto vediamo Maria a fare che ha che mal che muoio che non conta che chi kalau gli devo collo anche che volare che solo praticamente che buchila solo che tu mi canzona che guardare franche caposto lagi yang melakukan Rasulullah. Kau mengatakan, kita mesti melihat semua. Nah, offer I love you for who you are. Baik dengan kalau dengan keamanan, dengan doa, I love you for who you are. Jadi dalam bukan tolongan. Kalau main membuat baik-baik kata, dan motif dia adalah teori koin, nayangan teori, asemain, kalau main dia apa sih bekola, nayangan teori, kayak berapa kata dia, koya kayak tahun Kalau
Ko ia ia makuina ta ia no men ke whakau the behavior rules of the household. Ke awe mai o ato. Ke wawhai tamai, an awa ke lau mai o mahi mai. Mea mai moa o amanaki. Ka hoko o mari i he si. Si kai na whei, koe ni momo mea mai. Ki whare te puni. Koe wii ke hanga e ki whakatup tāpui ho o aki i e whakakonga o e otua. Kai umaa toki ai hao whangai. Pea magatungai ano whakamaa oni e Kristo ai anga ho o moke o kōwhani. Tumai ai toki ka tāpua ki e mōua. Ko hui ke mo malalai kono poesia ai ngahi ka venga mamapa o e na whamari. Te he koki ki ana kau ki maa o mani pa mo ke tua kawa aki. Ai amanaki ke mo whakahoko o tukunga i o mo kapitaiko. Ai ni mo hoko ai o whanau i na ai o wha. Te koi ai. O to tonu lema, ke mo takitahi hāmai. Ao e tua ai ana o moloto. Thomas Alawa, Marian Nicolalawa. Koe mo oni a moloto, ta whakakona i ki moua e ta. Ke mo mea mai ke whakahoko komo mariki e sesi. Ia o mai ai koia o malato mo ni ina koe ai. Pe o malato mo ni ina. Koa ki mai o whanau ka pau e koa ki e ki e moa. Pe o malato mo ni ina. Ke mo tau ai are pau o na kumai. Ki to ki whakamā mai te e mate. Ko ia ke mo whakapapau mai rewa. Ai ana homo loto. Ko au Thomas Alawa Francis Karamata. Ko e mo oni a homo loto. Ke mari mo koe Marian Nicolalawa. Pia kou whakapapau ia te poki. Aho whatongia. Kono whakare te sikoe. Te tawa i me whai mai e. Pe whai na tama. Pea koe ke mo ule rei. Pe mahamahaki. Ia te uwhai. O whakapapau ia te koe. O apana toku samahai i taua mai. Wow, Marian Nicolalawa. Koe mooni a hapulato. Ke mari mo koe Thomas Alawa Francis Karamata. Pea kou whakapapau e te whoki
sekolah lama kita rendah. Vegetarian itu memahami. Kebetulan monia oleh mereka, boleh buat apa? Ibu apa yang lain? Lalu, dalam hari yang I now pronounce you husband and wife. Kiss the bride. Kita confiança-se com o Cristo. Tawag ko ni Faito mga Australia, tinihologia yang lamu bunga penontonwa medali ufa. Jadi sekarang anak ini kasih bayar mati. Eke tanya muat makhluk. Amin. Kita bukti amemie mengalaf karmata. Aini bufata haki ifuata berufa mufitawi dari kaki. Tawangi bufata haki kinawa elawa kinama usia kakatuai amfifia wemowi. Monatokoni foki kelana haki kamamani omeli monatawi otua. Eke kanumanyua kita ufia afana wamebien mukalawafu efuakia nimekotoa kinawa. Tawange kinawa wemowi olahi abito. Inafasa itakilelei tenawalama. Inefeo momo inefeo kofani ainawo makua. Eke kanumanyua makule. Kita ufia yang famili ngami kamamila oyo konunia oyo palokia mafanga mapalofa yono tokonia mewe muhalawafu kena usia anunudia oyo manifasaka meta isiasi eke kalimanu wa makoleni kita ufia kaya pekia kalau itu kira-kira mata mufula lavaki na tolo tolo na tokonia no halawafu mbele eke kalima kwa makole Kita berdoa untuk Maria, ayat pagi oh, serta Maria demokrasi, ketika ini bermonia doa
Amin.
me atawa. Jadi kalau betul aku universiti kenapa betul saya kata teknologi. Nah kita kenal teknologi kita boleh kerja orang koni nak boleh kata. Ayat untuk rumah ayat kena kedua karena berkata kita. Betul makin ini mai ni ayat. Ano ay kay malawak pag maway tinaw kaya to ito tuwa na pagpunta ko ay kumalik ay nagkalikais niya kaya po ko iya ito ang ay ito po kani at isto kaya mo onos yasi ito tuwa na pagpunta kaya ay panagam at sige gawin baik dalam kepinai ay pakai kumani dan ay kay ko ikemore ay tapwa ko ya ihedulua berfuwa ala ko lo mati hangai ko itu yo kau nangai o amanaki kene no formai pakai dia aku tapwa di dan mau katawane lo ay biar media ay opa kaya umako kaya mino uwi kinilamay o kinyama kada mereka ufine pa uwi o kaya kano kabi pipili ito ito kaya ito ang manato ay o kultura ay tutunga kamo yana o inano kumari kilalami kamo ina kakamo kue iyo kuita ita iyo kaya mai ihani ang inang kayo pa ati kami ang kaya ng Kristo maanos kasi bengahi kumay iyo kumay ay magtang mamangyan. Tawagin ito umak, ayaw umihani, ituloy mo. Kaya umakot, kaya natakaw mo. Iyo makikitaw, iyo o pati, pinatawgi, kaya maoni-oni ay natutuwa kawaki. Kaya kinatawag niya ay kay Kristo, ininangawi. Porque na muy power que nada está en el no vai que eu vou nele. Que manugia ona ati, uma ia anak para que onde que nawa. Vai takal. Itu roai na family. Jamana sana. Porém, pangayo Kristo, botau Akeno ayatua. Jesus Cristo. Berlapinya Tuhan itu hal yang salah nabi. Menunggu atau kinako kaki kita Tuhan Allah boleh berdua.
wangi itu mana betul dengan anak. Ini mari semua dia mau jadi membuat dia. Baiklah berkina dia amin. Mana buat dia buat. Kawan yang semua akan apa? Tetapi yang pertama kita Tuhan itu Watawang itu pembelaan iman ini ada apa? Itu kan namanya orang malu. Dengan kopi hikmah yang mau